Tuğanlar assalomu alaykum. Naki bugün Metro Sходинскийге geldik. Егерде Matiz айдап жүрүп, Matizingizler buzulup, master таппай жүрсөңүздөр туғандар. Наки Metro Sходинскийде менин бөлөлөрүм, роднойлорум бүт ушул жерде Matizlerде оңдойт. Айта кетчү нерсем ол аккорд сатылат экен туғандар. Ошол көрсөтүлгөн номерлерге чалып, акчаларын билсеңиздер болот. Азыр сервистин ишин бир sıra көргөзө кетейин. Бул жерде Matizlerге керектүү запчастар, баллондор бүт бардыгы бар. Бұл жерде ходовойдан баштап мотор, коробка бүт бардығын қылады. Мінеке, мастерлер ұшы жерде. Азыр моның бүт. Матиске? Несін айтып қойы Матистің? Қысқасы бүт барын қыласың арда? Бүт бар бар. Ходовой, мотор, коробка. Запчастарда бүт келді бөлі, а? Бардық бар, а? Болды. Номерлерін жазып қойым, çalsаңыздар бүт жооп береді. Мінеке, зимний баллондор. 2000'den bile баллондорыңыз? 2000'den, kirazdan oldu. Мінеке,